dame i gospodo, poštovani ljubitelji rukometa, dobro večer, dobrodošli na utakmicu finala Kupa Srbije između ekipe rukometnog kluba Vrbas Karnić i rukometnog kluba Partizan iz Beograda. Večeras za ekipu Partizana nastupaju sljedeći igrači: kapiten broj 35 Vlado Mandić, broj 3 Ilić, broj 4 Ljuba Jovanović, broj 7 Milomir Radovanović, broj 11 Vuković, broj 12 Radovanović, broj 19 Matičić, broj 20 Aleksandar Radovanović, broj 21 Kostadinović, broj 22 Beočanin, broj 23 Rašić, broj 27 Matičević, 33 Maksenić, 38 Živković i broj 77 Ristanović. Ugodac ekipe gospodin Vasić Dejan, trener gospodin Brković Aleksandar, tehničko lice gospodin Maksić Nenad i lekar master gospodin Vučić Nemanja. Za ekipu Vrbasa Karnić večeras nastupaju sljedeći igrači: kapiten broj 1 Vojsavljević, broj 2 Karanović, broj 3 Komenić, broj 4 Orbović, broj 5 Janjavović, broj 6 Vukašinović, broj 7 Delibašić, broj 9 Bosančić, broj 10 Lučić, broj 11 Perović, broj 13 Janović, broj 14 Sančanin, broj 15 Vuk Perović, broj 16 Radulović, broj 17 Grozdanić i broj 20 Milić. Predstavnik ekipe Uskoković Ivan, trener Vojvović Vladimir, lekar master Perović Strahinjić. Večerašnju utakmicu sude gospođe Branka Marić iz Pančeva i gospođa Zorica Malešić iz Zemljana, međunarodne rukometne sudije. Delegat kontrolor gospodin Milan Gašić iz Kikinda. Poštovane dame i gospodo, poštovane dame i gospodo, dragi gledalci, u duhu fer igre, a iz poštovanja prema svim sportistima, službenim licima i sudijama, ljubazno vas molimo da pružite podršku vašoj ekipi na fer i sportski način. Na taj način stvorite pozitivnu atmosferu u rukometnom sportu. Hvala!